bwanyima yo kuheza emyaka 50 barikuhereza amagyaani gaabo aba Bushenyi kugasa hamwe no kugashubura abahingi b'amagyaani aba Buhweju bahingwize ekitiiso ekyo kwehagura hari Bushenyi baketongora. Kampani hati n'abahingi bakurenga mu kashanju cyamanyisa haba urukiko rwabona abantu kashanju no zo mu rukiko rambatensa n'abantu binje munogo tuzajya ngo bashana mu kampani Igara ikabukwayo nahoje ikabukwayo abantu Buhweju bafuna kubatensa inama neberince zo mu rukiko kitensa abantu bingi abutebe bize tabakushoma tabakwizera ki tabakushoma ezeragero bakinde bafitame nacyo kwakati bakizera ki nico mwana yotwajana n'ekisarane cyakwe cyane cy'abantu munogo ubutwe tugiye turwana nabe baremirati kubakoma byaha nabacyamanyi. Abahingi aba bakwatanise n'aba Igara batandikireho factory y'amagyaani eri kumanywa nka Igara Tea Factory omwaka gwa 1999 aho abahingi batwire nibashuburira amagyaani. Akakiko kuturarundi twino kuronda abantu abakumanya ebintu ebitwine emigabo yitu obwiga bwitu. Emyaka 7 hwire government ekwatanise n'abahingi aba ekombekera aba Buhweju factory konka bagumana bategekwa b'Igara. Tukora n'abanyigara hata emyaka hwire nitwe ngo tutaye tweyombe ko mwito Buhweju ito tukaba factory endition ya reto ngomukam na embe ninta mu majani nango kwa kanyeta nazano mukayetwa ati Buhweju mwina majani amarunji munonga. So mwendo abahinzi babuheje mu kimanya Buhweju twina amagyaani marungi munonga abantu bahero baketenga so nambe harho bembera kwija kureba itaka. Abahingi bazire ngo hati Buhweju ina amagyaani gari kumara kwetongora ngo hati babareke batahe. Abantu bino okushasha kwango ikintu kibatandikira mu mwaka gwa nkaga nokwe na hati kirakabiro njuka nyowe factory y'ina buri bakwete ya Butare ngo bakamba kujombe ko kutaro witu ngaba nyigara baji babashwaragani cyamuhunga baheta Butare nabwo tugende tukirize tujwaro witu mukajyanira Butare. Company ya Igara Tea Factory obwa hati eine factory ibiri eya Bushenyi hamwe na Buhweju kandi n'endijo eriyo neza kombe kwa kanuka amakuraga gasha kwa Abraham Muganzi.